Wanitanya rezeki Ramadan binti Jupri dinamai dengan mahar cincin emas dan ratu oleh Allah. Potong iri hatingku, kau dipaeng kasiana tu singai nani pasilat lea ku pelang minne kalengku nasimbang toma dolangan bila mari pacini nu minasanku teknela lo balasana anrang manggenu anang gari maraeng baju buntinmu loko atinku tasungingik ilalang ripak maiku kodi tojeng kasih na aneka mayang rapanga mangele kodunang ritang kena na iri aing tak kuasa ni kere main na terampe Assalamualaikum. Kita deh. Bagaimana ini? Ada orang datang lamar kak, baru diterima sama orang tuaku.